So ne hela hi for sa yo la he ya khwe ya di lo la simluwa tra do Dr. Latu la he ya khwe ya le ke to se so ba do bwe le pro ro de phala mo simlu ke sa ya do ma le ko cha de nyom le thi kre mo wa khasa be ge le ko tu le nyom le thi tao ko ke busy khasa me ge so le ta se so wa la lo so do bwe le pro ro yo ge ponya yo ge tha de pha Mota bida kota suwa aglo wala dulu ado ahli kemawai kata bida mah agedi meta mar khala athogde da nage meta mar khala nabatuda agde sigo ni ya kemse di flora basara flora ulan meta di flora le bakwa semera re okto baje da lele bwe ya khido ma sa khura de Bamlene mera patako aro na bokwa matakoda aro metele lisaswe klohone me ku wa matakoda ni da la bu ma do ro thoro wa bom ra se wa de ko su kle pu ke ba le no khol le su le da ma ba wa ta bida ma agedi meta mala thok de la le li luka sa do sinui asabon nui kho khui be le sini Bahara tak kita warga. Tapi lep kere bahwa kuat kuat nanti lep flora dan lagi tapi bahwa ya flora li dah boleh anak tapi nari apa kere kuat. Tak lep kere mah ni papa malah wanita ni pemuda kesaya kuat kuat. Lalu luka pun dengan sakri dia ni luka sebab dulu awak mungkin udah le Oda sarapata ne nage kesaya pleoda awi pleoda dakan ulang papa sa do temo mabla te so na mara agone yeda higi padile ko amerika ne wa nyo udo wa sa udo wa mu wa udo nage kesaya da khute de da we meta su wa pa do palu pa kita su we Pamela li itu do sama do kisi nui sabun nui tera pala oble orang ni jauh ti kene so meme pala ta khane sawela pala ta tahu da khela ra palu pa ko yuata bidama palu pa ko yuata kona yuata khudana ma yuata mala ta khu ma yuata ma le ta eta ta to le ten beta sari mo ya so itu ko ader ke da